Hala sportova u Srbobranu danas je bilo mesto okupljanja dece predškolske ustanove Radost, odnosno zabavišta Crvenkapa i učenika prvog i drugog razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Kroz sportske aktivnosti i takmičenja budući prvaci zabavišta Bubamara su kroz sportska takmičenja upoznali svoje buduće drugare kada krenu na jesenu školu. Druženje kroz sportska takmičenja su pokazala da našim najmlađim sugrađanima nedostaje upravo ovakav vid slobodnih aktivnosti. Uz sve pohvale organizatorima što su deci omogućili jedno radosno prepodne, ali kao i svako takmičenje i danas su postojali pobednici. Na ovom takmičenju prvo mesto osvojili su učenici prvog razreda, drugo mesto pripalo je zabavištu Crvenkapa, a treće mesto osvojili su učenici drugog razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Deca su sa radošću primila medalje, ali ipak čini nam se da je danas najveći pobednik druženje dece. Sa tim se slažu i roditelji sa kojima smo razgovarali. Na kraju krajeva bitno je da su se oni družili, uopšte nije bitno koje su mesto osvojili. Ovim putem želim da se zahvalim školi i vrtiću i vaspitačici, učiteljicama i nastavnici karatea koja je organizovala sve to. Mislim da je divno druženje dece.
krajeva. Pa sad šta, znam, mislim da držimo telefona. A i još neko